Suren Kram Saputat Karbi Lamet Amai Mai Pukiman. Di Mahasau Arad di Jungbra along Greater Nagalima Pan ke Krokre yang tek kecepaklang. Karbi ang long-along muni dapat ingnar kapang no apai ke bad inut apran kedam. Kardom Nili Karbi Primetime News along pen Durmi BP non arjik thai bertang ton pen Matijong Krehini Arni di Purong Tiang Karbi Lamet Amai Asai Hemalong Karbi Lamet Amai Pula Pendun Mai Pu Hiniang Hoyapan Kilik Mati Election Pado Karbi Lamet Amai Abidisar Khor Singh Teron KCS Amai Pu Chandra Singh Kro Lapen Lamet Adun Mai Pu Hukur Singh Rong Piatum Kachari Pensi Mai Pu Lapen Dun Mai Pu Hini Ang Hoyapan Kilik Pon Pado Kilik Kang Chabatum Kilik Ang Tek Paklang Ponsi Suren Kram Sa Mai Pu Lapen Hukur Singh Rong Pi Lapen Chitra Kumar Be Puthot Dun Mai Pu Kilik Ke Hayalam Pachatang Pon Mai Pu Kilik Along Lamet Pi Karan Hanse Pida Chapate Dun Alang Li Pakthom Award Pensi Mai Pu Kilik Along Rem Dun Di Mahasau Arata Matijong Krehini Arni Towar Pi Karangkha Padopen Greater Nagalim along Di Mahasau along Le Parlolong Le Puke Khamkhe Asai Chepaklang Pon Di Mahasau along Matijong Krehini Arni Hampang Asong Atum Chepeng Pen Di Mahasau along Le Greater Nagalim along Parlolong Le Pusi के Khamkhe Asai Pado इसलिए जमा हुआ है ताकि हम तो पहले इसलिए निकले थे कि रेल ब्लॉक कर सके हम माईबंग जा रहे थे हम सब इसी के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं लेकिन यहाँ पे थाना में हम लोग को रोक दिया गया इसलिए हम लोग को यहाँ पे रोड ब्लॉक करना पड़ा देखिए हमें थोड़े दिन पहले ये ट्वीट वायरल हो गया था प्रेसिडेंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर का कि क्रिसमस में नागालैंड का यूथ को कोई गिफ्ट देने वाले हैं अगर वो हम ये जानना चाहते हैं कि वो क्या गिफ्ट है जो हमारे अगेंस्ट में या कुछ अपने से कुछ देने वाले हैं अगर हमारे दिमा हासाऊ या असम का कोई भी ज़मीन देने वाले हैं या कुछ भी सैटेलाइट काउंसिल देने वाले हैं तो हम ये नहीं मानेंगे हम अपने ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे और ना ही यहाँ पे सैटेलाइट काउंसिल हम बनने देंगे और अगर ये नहीं हो रहा है तो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट सर या होम मिनिस्टर ये स्टेटमेंट दीजिए क्लियरली स्टेटमेंट दीजिए न्यूज़ में आगे दीजिए हमें ये जानकारी दीजिए कि हमारे ज़मीन एक टुकड़ा भी नहीं जा रहा है नागालैंड के अंदर Towar Pi Karangkha Pensi Nagalim Apan Kachikroy Kreyang Tek Chepaklang Mudabad Mudabad NSNI Mudabad 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 NSNI Mudabad 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 NSNI Mudabad 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 Greater Nagaland withdraw karo Withdraw karo Withdraw karo Greater Nagaland withdraw karo Withdraw karo Withdraw karo Dimasa Student Association GDK Naiso Hosom Pencheng Lok Penangan Hampang Asong Chingrum Pen Di Mahasau along Lecharai Kom Jiapan Diungbra Pen Maibong along Towar Karangkha Pado Kheroni Pen Viren Singing Hi Abirta West Karbi Anglong Arlo Kheroni Belbari Arong along Matijong Kresi Aningwi Inut Abang Puapan Ingnar Pran Endet Pusi Katni Solong Birtanangle West Karbi Anglong Kheroni Hawar Belbari along Matijong Kresi Ajo Inut Abang Puapan Ingnar Apran Endet Pusi Birta Ingdang Ingnar Kateng Keng Pen Apran Kedam Abang Puamen Bijendra Biswas Pusi Patini Hidipen Hem Kachabanga Hotsi Lasoalam Polo Munida Pan Chotong Ingnar Kapang No Kali Munid Kedo Hem Anta Phalang No Et Putarong Asor Ningje Ladak Chatan Me Belbari Arong Asor Apan Ingnar Kapasiksa Kadam Tang Chiklo Ejon Penlo মানে আমি তাতে তো মানে ধান উঠাইছে তো হয় জমা কৰিছে হাতেৰ ভয়তে মানে আমি ডিউটি কৰি আছো নিশা ৰাতি কেইটামান বজাৰ ঘটনা এতিয়া মানে ভোক লাগিছে ঘৰত ভাত খাইলে আকৌ যাম বুলি ভাবিছে 11টাৰ সময়তে আহিছে আমি 11টাৰ সময় ঘৰত আহাৰ সময়তে ৰাস্তাতে মানে তেখেতে আগতে আছিল মই 4 দিন মান পিছতে আছিল তেওঁক হাতী আক্ৰমণ কৰিছে আক্ৰমণ কৰাৰ সময় তেতিয়া মানে মইতো ইমান দেখা নাই দৌৰি পেলাই ধৰিছে তাক ধৰাৰ সময়তে মানে মোক কৈছে ভাগিন লাগে তো মোমাইক তই পলাবি কওঁতে মই একদম পলাই গৈ পেলাই ভিতৰত বস্তুতে মৰি গৈ
Non malom so porpan dihina pharman birta mointon pon eksinang. Viswas Motors Yamaha. Two-wheeler showroom near Hauragat SBI ATM. Full tank fuel on all scooters is offered till Christmas. Good servicing facilities and all accessories and parts are available here. For more details, contact 7896 955 806 or 9954 833 Hurry up, hurry up, hurry up. Difu Trade Fair at Difu Club starts from 22nd of November to 10th of December 2017. Luxurious handloom handicrafts products are available such as door curtains and cushion. Valuable quality of traditional Assamese dresses, shawls and saris, shocks for men and women, etc. Offers on all gas stove and Samruddhi unbreakable plastics. Art and craft sofa come bed. Cosmetics and Ayurvedic medicines are also available. Credit and debit cards are accepted without any extra charges. Admission is open for the session of 2017 and 2018 at Asian Kids Difu Rongkhalang. Forms are available. Parents and guardians are requesting to collect it from the office of Asian Kids. All kinds of facilities like smart class, computer periods, playground, learning accessories with celebrations of various festivals to await children, transfer provision, merit scholarship, annual sports, etc. So hurry up. Seats limitations 20 each. Date of admission for new students on 15th of December 2017. Last date of form submission is 14th of December 2017. For more details, contact at 8638727195 or 9085848042. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu KARBI Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Trail, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihinamo Piputot Birtalong Wangtulo. West KARBI Anglong District Bothad Langso Ahawaralong KARBI Ser Hongtom Atiripi Hampang Chingrum Pet Amai Kapadupon Labangso Amai Sarhabea Parlalong KARBI Ser Hongtom Atiripi Pen Lindok Bangser Kebatum Chetong Pen RC Krung Lapen RD Dojadamai Ingnipon
Pinpurme kedamtang arni malom pen KARBI Anglong arlo honghari pu anim amen kelarji pu alam kachihili sayahut gothadlang so sarhabia pharla along KARBI ser hongthom atiri pi pen lindok bangsir kep atum mayalong kacheparai ponke KARBI ser hongthom atum pen chedon dunde lapen rongkhang amri lapen chinthong arada tumke honghari animsi rimveji lapen amen kelarji pulalong chedon dunde pusi cheparai pon athema pirthai ke plang pen KARBI akhaya tumke honghari animsi kerim lapen kachelaralong chedon dun thekthei puta cheparai pon District Council pen peni laso kerap kachwanga jaga tum mathalo haladaksi KARBI ronghong katiari go bangenil tumahim pen kote tumbang ke ser longjo lasi lason ko je komane jong si kamatha do da kardom kardi go peni statue do ja tiar bo bange chok sita halada go bange KARBI kur for rongbong bo bangenil tum kote Loroblangso Bridge of Hope Project Center along Matijong ni Pai Krehini Arni Alir Alon pen Advent Christmas kapaman pona birta Katni Salong Nangle Jaimek ateng pen Matijong ni Pai Krehini Arni ada por Pai Kre si rajatim apor pen Pangcheng Ponsi Arni Chili hini rajatim apor an Mesen pen Advent Christmas talon pon Advent Christmas katalon pon along Pastor Board BCI Dipu Diocese in Charge Speaker Father Reuben Tokbi pen Chenglok penangan kachapapon abang phobang phiatum chatongdun Christmas bukan kelak kanhon. Athe itu bertemu ni tu divirkoi dan siapot. Bostami, ayam asap popo ipumpet. Alangi berteapan PC, apran pasti PC. Alangi V penajoksi. Katu kabi amuni kapan kejok tanglo posiku. Pini KARBI Primetime News abang telepon sekang ton pon iglo lang ibom thakar news channel domi thakme kurwang thu